Good evening and welcome to Manukhotna Manukhotna Yengbe Punopu Aha Maktada Kishore Chandra Wangkem Chana Taram Okchari. Manukhotna a 360-degree analysis of news and eventa ngasi koina khanagaza is of course JCILPS kidna taliba ILP gi piho sigi ILP gi demand asida adum khanagadabuni yes live question the akhoi gi JCILPS ka government ka ahumlak unarab matungda government na pikhalpa draft bill adu hojik ngasi MDU hall da JCILPS na sinduna People's Convention anyak subo no pangthok laba matung hariba bill da kari yauge kari semdok kadam haido khanaraganda JCILPS na demand tara haiba tare ama resolution tara ama laurga masi yahon gadabani masi semdok kadamni haibagi warip achil launa ghre aduna takpadi yes akhoi gi ILPS ki bill si yamna naksale haibadu tare haibadu yare tawbadu laiba wahangdi ILPS ki bill sina lakpada hariba bill si budi lakjaraga su ek onjaraga su akhoi manipur manung sida kariguma pokhair pagi mawama laiba si ki matang sida kari checksin thorang la hogadage haibasi acho wahang ama ori hari wahang asi nei na bugidum ninga si akhoi gi electoral election biribas age hek right election biribasi General Secretary Janadal United ki Len Gangtini Oza Gangtibu Taram Okchari. Aduga extreme right election biribasina pona famgi editor Oza A Robindro Sharmani Oza Robindro Taram Okchari. Yes, I would like to say, JCILPS and Taliban, ILPS ki bill, see almost yes, we are inching towards passing the bill. Yam naksale. Have the yes, Akoina, Kai Dogadabno, Kai Semdokadabno, had JCILPS and the second People's Convention Bank talked on Kana Nagre, resolution Tara, Lau, Resimasi, Semdosi, Sadoxi, Habasi, Lady. However, when in a Sahaja Griba, tawdabu se atopa saram da yeng matam da akhoi gi manung da pokharak bodong tawbas de uzamas de kari aham comment pining uza koi gi manipur si yam pikpa sida akhoi gi tampak ane musu khaidokpa sing hai bum sung khaidokpa adi saruk tara thopagi dipana sing oiba adina tampak mu oiba ada bayam si akhoi gi loina Sangsilaga tampak sida pulak laiminabani akhoi tampak ta lagise ada laibak thibadi tampaki mi singsia top chat nabagi kanu si lambi simsu leitaba masi akhoi gi khoi kanada su ninda tawngel leite masi akhoi gi leiriba chatnariba niyom kanun dugi matungina leijerma potni mojai khoina waroba tawbu leite adu masi thingaudragadi akhoi gi sida leiriba indigenous people khoi maitai masi mutkiba yabagi soidana maki mutkiba yabagi leibham leitadana mutkiba yabagi akibadu lerakpa madu kannanaba sangsilakpa khongjangni JCILPS ki se aduga masida maitai khaktagi nate apunbagi ni hujik laiba ihausi kadose semakadoriba eksina protection pirakadoriba protector kadorisdi manipur apunbadani kogi sing de budi akhoi schedule type ki kano duna maram boraga akhoi land protection masagi leji atopa schedule type na taba te lam dai ru ko lu ba toba ya athingba lei adubu sangpo magai di amo akhoi da tampak da sangpo yar ba smaina sum sangba dum ya bani ana masi sing yauna konselaga manipur apun bada masi kano si thingaudraga di masi akhoi maitai su adagi akhoi kano me am loina bakse lupina batare munmina batare haibagi kanoda sangsilakpani adubu yausi unconstitutional oi adu oi ada oi haibna singba mayam ama leitabne te nganga ba leitabne te government ki mayam na sudum hai taw ba ya daba mayam adu hoji masi anima government su yaw hori ba kangbo su bhap taminaraga kanu su JCILPS ki su moina haiba point manga du sabsana hekta yamna tasengna hapdraba understanding da leina ba yabagi kano se beziar makta harasu beziar se pandre ha moina 1951 na beziar orga haibadu beziar du pandre amrom da natheira maga sumai tawdna akhoi nan manipuri haidre nan manipur people si kadai bu kogudage haibada 1951 gi akhoi nation register kano da yauba adu yauba sing kauni haina somda kitang thayai narap toroga hape masima hek hairu buda kano to ba phajada ba khodum lei badum phakan to bo leiram ba yan khale ado hoise naksal lak basida masina exit chanar ko matamda aigi community woriba maitai
ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯟꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ Okay. ꯃꯔꯝꯗꯤ 1951ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯩ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯩ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯥꯝꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯁꯥꯔꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯁ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ 1951ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯂꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯐꯥꯎꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ Hoi. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ 1951ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ 51ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯨꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯃꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦꯅꯦ Okay. ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯃꯟꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯋꯥꯂꯥꯟꯗꯒꯤꯅꯦꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯍꯨꯝ ꯆꯥꯃꯤꯃꯥꯡ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯇꯥꯏꯗꯨꯁу ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯇꯥꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯩ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ Okay. ꯃꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏ Everybody, ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ okay, ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ Okay. ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯊꯝꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯤꯟ ꯒꯥꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯣꯏꯕꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯏꯠ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯋꯥꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯎꯑꯦꯚꯔ ꯌꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ILPꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯖꯁ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯧꯅ ꯑꯣꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯍꯟꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯍꯤꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯕꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯏ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯕꯗꯧꯅ ꯖꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯣꯔ ꯚꯦꯂꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯍꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ JCILPꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯂꯣꯃꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ट्राइबल नत्रग कुकी और सो कॉल अदर इंडिजिनियस ट्राइब्सिंग यावब यावदब नत्रग वैली सिंगसिना मोइगी खक्तगिदा मूवमेंट चटपा हाइब मक्तुदी आई डोंट थिंक आई बाय दैट थ्योरी Okay. व्हाई बिकॉज इन फर्स्ट प्लेस एखोय any tribal community boysino एखोय गी तमना लेरिबा we have a lot of other communities sense of participation and sense of belongingness amadi mathauta hene khali Hoi. maramdi masina एखोय गी दमकता तुंगना लाकदोबा setbacks sing se sida kanhousi haibane the ultimate main idea is we should safeguard our you know han एखोय गी लेरिबा indigenous kenodo एखोय safeguard to se haibane so I partially agree that okay Chingrom the Churchanpur the high say natraga More bu high say or Tamenglong bu high say or even Sanapati bu high say sense of participation to body it is very minimal so which means I think ekhoi ngasai gi out of he namoy the inquisitiveness laitabigira natraga he namoy na tawjaraga su dum oijaga do bani haibagi very lacking kenoda leiba la haibusu maji oibusu yai aduna I think even the hill brethren particularly the tribal community ekhoi participate heart and soul to body mathau tai hai hainingi maramdi ngasai haibugumna this particular bill which is been already on the pipeline is not only for the valley section of a society but it is by and large as a whole of Manipur state ki adumba ma ekhoi safeguard to ningai oibanina I think we should be more holistic approach ama Okay. leiba mathau tai as a tribal communities tongan leiba sing sida Okay, yes, adunadi it's not just about valley gi wana te aduna participation kitang show to biu haibaduni wazana thambi si yam phaja wafam ni habadi punna gi pun apunba gi ni apunna changbi changsimina si haibaduni that will bring oneness hai tare adugi phaja wakalon ni adu zarobin khoi lakse ningi si zarobin no ji pan gi ba 1951 base year oiraga di
even ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯧ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯗꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ however ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯗꯤ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯦꯖ ꯌꯥꯔꯕ ꯀꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯄꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯤꯛ ꯄꯤꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥꯎ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨꯃ ꯀꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯀꯕꯨꯏ ꯑꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯟ ꯆꯦꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯕꯤꯅꯥ ꯀꯥꯟꯇꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗ ꯚꯥꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯆꯦꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯞꯒꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯄꯤꯒꯗꯕ Now there lies the question. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩ ꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯇꯪ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯆꯨꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯣꯃꯤꯅꯣꯟꯁꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 1951 base year haibase it's little complex okay yamna over expose su yadabugum ado tangaibana adu waidasu muka ekhoi kitang laksindarsu muka yadabum amasu leibanina adubu but in the eye of the law every citizen whosoever it may be that same yardstick has to be applied to every individual adudagi loina chanhanse harasu applicable to all the community who resides here adu natra adu waidu ekhoi silent oirasi but somehow ekhoi adu waidu ekhoi under table da dum thamaga potu di adum haina chathanba ma hairagadi adu waidu na nakana da adum thamaseba adu but virtually speaking asiwaida di it is as I said a very complex issue so therefore we need to have a very thorough brainstorming session to analyze si yauraga kadai phawde ekhoi the adverse effect lakra hoi ado asi yauraga na kadai phawde ekhoi safeguard lakra asi why the so I think we should have a room to embold these particular points that which ekhoi mayamna ngasi taliba adugumba JCLP gi points sing se I think we need to really scrutinize it so that tomorrow basically yellow me kaninga haibane hoi adu eragadi ngasai gi content na constitution gi beyond the chalagadi ekhoi gi damakta kadai waida loopholes legada haiba madusu I think we need to have that consideration yam paza wafom ni uzan thambe si yes agwe ngi sai haiba agwe manipuri diaspora haiba si gi definition si hanna na hot na bada achowa complex oibo wahang ama lakani haiba wafom duni aduna di bill si pass taw horga masu masi gi room si kadai phoda kana na pi ga dabno kana involved toino kana yawino yawdino haiba du hana kana hobna chumgani haiba wafom duni hoza len ga amtene thambi se watang sare brain lawje break ki matunda discussion si mu makha ta ji welcome back to manung hutna once again manung hutna yemre punopu amuka na break ki matunda taramna uchai yes oza len ga tinda mu lak sage koi gi sai gi manipur gi hill district sing hai tare ko sidadi masani oza sai bor bidon ne panbi ki dumaina magi koi ki khane indigenous oibu law ama leijari hai tare adu customary law ama leijabni adu badu koi gi melhomi natana atopa mi changba yade haibagi pot ama bi leijai but yes akoina pukhachaningi si even meghalaya si settled tribe oiba state ni however even settled tribe oire hana leiba state si boda ILP si chana lu haiba demand ama lai minda so there is a question hai tare ko hangba ya wang ama leiri ba settled tribe ni haizaraga su masi effect tawri haiba si maduna show tawri hai tare so maswai sida koina asagi participation do laksaraga aswai sida koina madu amu hanna yengba ma changbra ba masi kamai tawwe
I think we need to retrospect the way where we were back and what we are now in the future. That's lies. Meghalaya, it is a purely a tribal scheduled state. Mani. Tribal scheduled state na power the moin inner line permit haiba ma kan na moin chang ise. Hoi. I think even they are not insecure. Mani. The problem lies is moi gi phurup sing do mang khargadra dissimulate oy khargadra. Adu eragadi it is high time that we should also have a stringent law to carve out who is who haiba ma pot do ida lakpani na Hoi. Meghalaya na so adu gi cannot do the moi so kanna hujik se changsin maneba. Likewise, the same pattern. Laibak thibana ekhoi Manipur se it's a state where all community resides. Ado ekhoi is a fifth schedule oibaneba. Hoi. Fifth schedule oiba maram na ngasai gi ching da body moina provision ma pire ngasai gi MLR Act amabu ching da tribal community will safeguard toning. I have a law. Different law has been given by the Constitution of India. Nevertheless, ngasai gi ekhoi tribal ama oina so aduga as a value ama community ama oina so I think it is high time that we need a stringent law which has to be very much applicable in the line of as per the Constitution. Hoi. Meghalaya na phau tawragadi Hoi. I think it is very much essential that our state also should have that kind of movement. Irrespective of valley and hill madu thadu oga. Wazan thambi jumaina ko gi scheduled tribe state ni haiba Meghalaya da inner line permit chana han si haina demand tawri brina. Hauzik Manipur da leiba hill district sing su madu gi effect to lei haiba leite. Aduna di hauzite honu madu ko introspect tawraga hauzite honu madu gumba safeguard ma thamhoba ya chumbra haiba du wapam ni wazan thambi. Ozadi kamai yi masajda. Ai basi chumme na lawi. Haibi. Ngasai sing su tongana thamumbe yaro basi ja. Ngasai akoi protection land protection lei haiduna su ngasai mayam ama se valley da sangba yadre na som loina hupjin garati. Sing su do satani. Sida thengnari ba awa ba khudong sa da mayam koi aki ba khangba mayam se sing da muk satkib ta ne. Aduna masi puna maki oina tawbusni yam summe na khalle aduga tongan tambaki oina sing oina tawbusumde apun bu oina tawbusumi ILP si chatlaga hujik pusi ILP de hairoi sing manaba ek ama semga doriba somda su Meghalaya su sem oina taliba sina sangbe yaron thingbudi nate ba adum sangni ba mabdi ma pass ru sangbe ai ba pass ru renew tor ga ma sa mapuji su play su ai ba mafum dugi permanent settler am di obi yaroi magi domicile lobuda basi lobu yarni oi thajade madi sida bhara da kai temporary ne ma leise ma extend tok chat bane ba ana akhoi gi state sigi chakthung lakku matam da ngasai gi bhara da le ba mi duna akhoi state ki kota du da di lobu yaroi da yabum thoke ken khalle madi tem matam khar gi ona du manga taruk ni gi bhara le rabane bai bhara du sangdom leise bai wa ne ba aduga sida khun ta dana mayum makai lingdana ai sigi kanoni voter list da yaudana khotar masida tawragadi hoi tawhita ba adumakti leiroi dawnina sangdi changakani changang da changda bsungaro chat ai ko dum chali sini ko dum sakani ada moi sangda ba yaroi adum sangani tawdu permit ama pass ama lorga changu haibagi potu hoktani ana masigi nakai sengbudu Meghalaya du su dagar oiraktana talakpani ana akhoi gi sing su darkar oyena mai thamjani yam baza wapun ekhoi sing naina jari bas yes hari ba khoi gi demand ILPS chanan si haibasi tampak khata gi na te masi Meghalaya na sakhini scheduled tribe state ni hair maksu mkhoi gi dasu ILPS chanan si haibasi demand se laisna takpadi even scheduled tribe oizaraga su madugi अखोई फुजल यलो मीना तब मी सिंगसिना मखोइदा चैथेंग दो फंगी हाइबनी अदुनदी मणिपुर दसु मदुगी चैथेंग दो तंपा खत नतना हिल डिस्ट्रिक्ट सु फंगोय हाइनिंगा लेते अदुनदी अखोई पुन्नम तंग चंगमिनरगा मसिगी लो सि इनेक्ट हो जाय वाफमदनी अखोई ngasi गेस अनिन थंबि सि मथंग दो जारो बिरोइ मथंग अखोगी सिगी करो सि थमखरगा सेकंड थिंग द अखोइना नाइना जनिंग ngasi unfortunately has occurred hai tare ko akoigi mori gi thogdok sida however aduna akoigi misunderstanding oisno khandor asi akoina ngasi yamna chauna question ama hangi si mafam du da leiba law enforcement agency sing sina yenga leigi basini akoina yam chawa wahanga ma hangna ising asi
ngasi akoigi home su paibiriba deputy chief minister na budi haire akoigi RK khomdom hai tare additional SP plus Assam Rifles ki mathakta CM ga tanaraga I'm so sorry masi akoigi works minister Ratan Kumar hai gi hai tare kai lakhot pa yaga da ge habisi yengani haibam hai kare however how far akoi masi mai sugumba wahai je koina kaya krai bu thajaba yage past history yengraga Manipur government ngasi boda Assam Rifles mathak kai tawre Manipur government ngasi boda asugumba chenaba acho sang da kai action lakhot pa lage aduna si yenga di hairi wahai je kadai bu koina lawba yage kadai bu thajaba yawa policy Assam Rifles की वजह थी मोशी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिदा कन्वोई ना डायरेक्ट जाऊँ तो बनी मोदी सिदी स्टेट फोर्स की मथाउ नहीं ताऊ किसी कन्वो ताऊ तो मोदी का साइकी मोदी ताऊ से कोई कन्वो ngakpa border ngakpa adagi कोई insurgency counter insurgency however adugumba ma thoi haga di si leire si marak sida moine sumbam thoe awana tar ko mai nung sak ko to mo ju ko gi mioi wi kano da mating pang pe adu si gi sida moi yau yau de si yam kanna kano to dra su state police force leibu myam na yeng yeng leibu do madu makti ai kitang chumde na khali adu chumdri se moina leidi se si ju maram mum so le ngone ba maram du koi khangmin na bam khuk change ai na thajabadi moji moye da koi leinga moye na yeng leibo dong male ai wakhal ni ko mamdi masida moina onjalaga moy da toru kanda moje moye da koi leibe roi leibo ngamoy haidna khalaga moje yeng le hobo ngone na khalle natra dobo side mi am da bo heta da mana toruga yeng leibe ya bra side ka su yeng hoina leibo forcing che ada leib state forcing che masi yang kanna mapangal sakti leiba swaida commando to isma da sakti leiba mapangal kan force nate moje sakti leitaba pangan sonba maduna maram oraga nahan gi thodok sida moina kanwa tawna koi khutha bangum gi dabani moina mateng pang bangum gi dabani ena lawe hena masida akanba hojik leiba se sidagi saruk mari manga taruk henba force tan thajan bum changi metropolitan city ni masida jati kalop suna leibani masida Tamil leiri Madrasi leiri adagi Punjabi loin Muslim leibani masi sumba amaga amoi marta thoni da thodok se hetta tholop pai tamanga manate tholoi hania sunai leite ana sumba tholgo matam da chapsana khudak laction mangam na ba akanba sakti leiba state force yamna kan sakti lehen ba yamna kanota han bom changi anu mase hauji leiba sidagi saruk mari ma henglan bom changi adu orgadi pose ai tarakanen khal under control thambanga mangani khali yes natragadi boy matung kai doro kate moy dum kirak potne ba okay adu bele ngone ba yam phajaba phomni yes masi waru biroi but mayam hangai sing asi thodok thoki matam da state force sing se kaido hoge haibaduni yam acho wahang mo oirisi sibo hangnai hai tare more da taraga paisa charaga leirabra paisa chaba khatang khalla leirabra or nupi angang ina taba indecent pictures thagat pada mathau tau leiraba police aduga myam budi senabi draba hai wahang je yam chauna lai wani aduna yes basi yeng khandha biba chumgadra an khali especially ai tegi request asi home pai bi ba deputy cn masi wakhanji ta ba chumbra hai budu khoi khanji ozai di kai tek lai handak ke incident thokhi bodo it is very unfortunate thogram roi gedo ba adugumba incident ama oi bane to bodu bo we need to understand that we need to read two lines between two lines okay number one emotional number two integrity this is the two parameter where this it has been erupted okay aman man haiba chaiba aduga backbite toba tu meme gi positive thamdo ase the incompetent swift actions of the state forces moi mathau to da basina ngasi moregi incident thokhi mane if they would have act on time and deal it on time adumak damage to yaurab moi hai ta leira moi aduna asi waida hoje honorable deputy cm home supply biriba mahakna hujik leiriba issue sida thoiba pot punamak se I think he would have digest okay adu ragadi Manipur da more town haiba se ekhoi praja punamakna more town haiba se ekhoi yamna
focal point ama destination mo oiribne ba Man, man. in the line of act is policy Hoi. and in the line of every traders masigi line se South Asian country na chagadoba adugumba highway masu oibanina tarai na lobi daba border town su oirabanina ngasai gi border ma lairabanina adom dagi yamna pamdaba adugumba pot masu laktabasu yai lakpusu yai adu pot punamak tu curve to ba yaninga gidamakta a very strong zik Yes. tamon haibugumna Hoi. policing se ama thamba tabani aduga just for the heck of it border town ina yamna mirai biraga yangsindraga sudum lejasun haibagi pot to intention to labor oragadi sorry it's a very wrong perception Man. tasengna more town se ekhoi every community labor miyam na haiba mini india haibani Man. madugi mafam se toina asiumbagi pot se ngasi ngarangi wakak nate Hoi. mamang su adum incident amani thokhibani but with the good wisdom of ngasai various community leaders sing na laaga ngasai gi high tension to moi the dose of to budadi we really appreciate to all Appreciate these that, social organizations that we have UCM Amuko Kukin P KUP, Manipur and various small organizations taking part to those of the tension Man. now coming to the crux of the point is ngasai gi ekhoi tamon sai bi bagumna ngasai gi issue gi thora iba ado ihol la iba sisu amurom na nakan mada yengagadi some vested interest mi masu leitaba na tabani Layang man very. tasengna saru hunba karisu na tabada poche fire up toning ba element su leitaba na te aduna I think every individual needs to take a social responsible to ensure that from time immemorial Meitei China oisunu Kuki China oisunu Muslim oisunu Tamilian oisunu whoever resides there yam nungaina leiramba adumba kenoma mafam oibanina aina pamjabadi tungna lakaduba kenosidasu yam nungaiba dugumba family mo oiraga yam santi oiba dugumba Punna town machama leiminasi. punna khoi leimina se haibase ai site gi soi thamningi aduna ngasai gi keeping away that two lines of emotionals and integrity do ekhoi loina ni ne moi di hena ekhoi di hena moina emotional of integrity de moi hena hen brane amurum da hai se ekhoi so equally we feel the emotional on us also aduna praja singsu we need to ensure that pot ma hairaga maduna chakthoga soirakadaba damage do adusu ekhoi khan batabani haiba yai haira pung hai basu ai se tawhaningde aduna be a responsible citizen First. Yang pasal wafam ni isa hana bhab tasi hai beduni element laitaba yaroi barabar leiramgani kanagum bakhara vested interest na maram moraga mana thousand man hingdi injan mengna leiramgani however akoina khangedorisi kaino har kan isa gi responsibility kaino haibasi towards the society masi hana khanbiraga wakhan khanda bira haibani but very important point is akoina sai guest and hisu haibiri basagi law enforcement ki leiriba agency singsi strong henbam changi strong ohela kana high focal point or obviously awegi trans asian highway pound chatkadoribina si yam maru oiba hab amu oigedoribina masi preemptive measure lahoba chumgani haiba asi mochini gesne tambi si yam nungai je oza len gang temne oza sharmana si lensin bektu nangasi manung honnagi thorombu mapun phan bagi namuta impact gi maikedi go zani bu mukana kurumjari lo na yengbi bu punamang tai sunga si go nadi kana nabi athang ni jari thank you